Urugamba rwo kubohora igihugu rwatangijwe n'ingabo za RPA mu 1990 rwasanze urwego rw'ubukungu mu Rwanda rw'icyo gihe rugeze aharindimuka kubera cyane ibiciro by'ikawa byari byaraguye mu myaka y'1989 hakiyongeraho ko umutungo wari usaranganyijwe ushingiye ku cyitwa capitalism, aho ukizakomeza gukira n'ukennye bikaba bityo. Nyuma gato y'1994 jenoside imaze guhagarikwa, ibintu byari byarazambye kurushaho ndetse ubukungu bumanukaho 50% munsi ya zero. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi uziyendagije Imana asanga igihugu cyari kimeze nkaho kitakiriho. Ubukungu Rwanda 1994 bwasubiye inyuma hasi bijya muri munsi ya 50% munsi ya zero. Ugereranyije ubukungu Rwanda bwageze ku gipimo cyo muri 75 umwaka wa 1995, vuga ngo bwasubiye inyuma y'imyaka 20 yose. Imyaka 20 ku buryo igipimo cy'umusaruro rusange ku muturage cyamanutse kujya ku madolari 146. Mu by'ukuri igihugu ntabwo cyari kiriho, abanshi bemeza ko igihugu cyavuye ku ikarita y'isi. Ku imyaka yagiye yicuma nyuma y'ihagarikwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, nako ubukungu bw'igihugu mu nzego zose bwagiye buzahuka. Umutungo umuturage yinjiza mu mwaka wikubye hafi inshuro 7 uva ku madolari 140 ugera kuri 748 kuri ubu. Ingengo y'imari kandi iva imbere mu gihugu ikabigeze ku 67% mu gihe ubusanzwe amafaranga arenga 80% y'ingengo y'imari y'u Rwanda yavaga hanze. Ibi Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi bihuza no kubukene bugenda bugabanyuka buri mwaka, bigaragaza ko imibereho y'umunyarwanda igenda iba myiza. Ubukene muri 1995 bwari bugeze kuri 80%. Umubare w'abaturage bari munsi y'umurongo w'ubukene. Ubu ngubu inyigo iheruka yo muri 2015 yagaragaza ko tugeze kuri 39%, tuwe kuri 80%. Ariko nanone kuva 2015 kugeza ubu bwakomeje kugabanuka, dutegereje imibare izaboneka mu mpera z'uyu mwaka. Ubuhinzi nk'urwego rutunze abarenga 70% runihariye 33% by'umusaruro mbumbe w'imbere mu gihugu GDP, narwo rwateye intambwe ikomeye kuko uru rwego rwazamutse ku gipimo cy'8.2%. Abafite aho bahuriye n'ubuhinzi bavuga ko byose bituruka ku mbaraga igihugu gishyira muri uru rwego. Tugezaho tugira inganda mu gihugu zibasha gutunganya ya fumbire ikenewe mu butaka bw'u Rwanda, igahuzwa n'icy'ubutaka bukeneye n'ikigihingwa gikeneye. Urumva ko nko mu buhinzi cyane mu nyungemusaruro harimo iterambere kandi rigaragara. Ubwo umuntu wa mbere yabashaga kugira nk'umusaruro ungana n'ibiro 150, ariko ubu ngubu umuntu wa mbere arimo aragira umusaruro ungana n'ibiro 600, hari n'ugira 500, uwa nyuma arimo aragwa kuri 300. Ubwo rero twe turabona turimo turatera imbere. Inganda nazo zikomeje kwinjiriza igihugu amafaranga atari make kuko usibye kuba zihariye 16% umusaruro mbumbe w'igihugu GDP, byanatumye igipimo cy'ibyoherezwa hanze kizamuka kuko kuva mu mwaka wa 1998 byoherezwa hanze byari bifite agaciro ka miliyoni 32 z'amadolari bigera kuri miliyari y'amadolari mu mwaka wa 2017. Abakora muri uru rwego banabibona mu yindi sura yo gutanga akazi ku baturage bigahindura imibereho yabo. Uhereye kuba ubu noneho dufite icyanya cyihariye cy'inganda, kirimo inganda nyinshi zitandukanye, harimo n'urunguru rwacu cyane kandi inganda zihari za export. Kugeza ubu export igeze nko kuri kigereranyo cya 22%. Ni ikigereranyo kinini, navuga ngo wenda kidahagije ariko kigaragaza icyizere ugereranyije n'igihe cyashize aho wasangaga inganda zicontributinga nka export nka 2-3%. Ikibazo cya employment kigaragara ko kigenda kibonerwa umuti uko inganda zigenda ziyongera. Urugero naguha ni nk'ahangaha dukorera dufite abakozi bagera mu 1500. Ku rundi ruhande ariko ingano y'ibitumizwa hanze nayo yakunze kwiyongera kuko kuva ku 1998 kugeza 2017 igipimo cyavuye kuri miliyoni 125 kigera kuri miliyari 1.9 z'amadolari, bitewe ahanini n'imishinga iremereye igihugu gishoramo imari kandi bikenerwa by'ibanze ngo iyi mishinga ikorwe bituruka mu bindi bihugu nk'uko Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi bitangaza. Amabanki nayo yakomeje kwiyongera ha mu bwinshi, umubare w'abayagana, umutungo wayo, inguzanyo atanga n'ibindi. Urwego rwazamutse kurushaho kandi n'ibigo by'imari bito n'ibiciriritse 470 birimo imirenge sako ifite abanyamuryango bangana na miliyoni 3.6.
ibintu BNR isanga byarafashije abaturage gukorana n'ibigo by'imari byabegerejwe. Uko biri kose tugeze kuri miliyari zigira hafi 100 z'ubwizigame na miliyari zigira kuri hafi 89 z'inguzanyo zagiye zitangwa. Ni amafaranga menshi rero ku buryo twavuga ko ibigo by'imari iciriritse bifite akamaro gakomeye cyane cyane ko bikorana n'abantu bafite ubushobozi nyine buciriritse. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare giherutse gutangaza ko mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka umusaruro mbumbe w'igihugu GDP wiyongereyeho 10.6% bitewe ahanini n'urwego rw'ubuhinzi rwazamutse ku 8%, inganda zikazamuka kuri 7%, naho umusaruro w'urwego rwa service wiyongeraho 12%. Abasesenguzi mu bukungu bashimangira ko ikoranabuhanga ryimakajwe ndetse no kuzamura urwego rwa service bishobora kuba inkingi ya mwamba gukomeza kuzamura ubukungu bw'u Rwanda mu myaka iri imbere. Ikindi gice yenda umuntu yavuga cyateye imbere gisa nkaho cyihutisha ubukungu ni ikoranabuhanga. Ndumva mu myaka 20 ishize ntiryanabagaho, ariko uyu munsi turavuga ikoranabuhanga rikoreshwa mu bintu byose, haba mu bucuruzi, haba mu buvuzi, haba mu buhinzi. Ikoranabuhanga ryabaye ubuzima bwa buri munsi rw'abanyarwanda, n'itumanaho ubwo ntibirajyana. Mu minsi mike ishize ubwo yitabiraga itangizwa ry'ibikorwa bya Volkswagen byo guteranyiriza imodoka mu Rwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yerekanye ko igihe kigeze ngo Abanyafurika bumve ko badakwiye gukoresha ibyabanje gukoreshwa n'abandi, ahubwo ko nabo bakwiye gukoresha ibishya, ariko nagaragaza ko iyi ari inzira yo kuzamura ubukungu bw'u Rwanda biciye muri gahunda y'ibikorerwamo Made in Rwanda. The facility undoubtedly represents Uru ruganda ruragaragaza intambwe nshya u Rwanda ruteye mu rugendo rw'impinduka mu bukungu, bitari ku Rwanda gusa ahubwo no kuri Afurika muri rusange. The majority of the new jobs for our citizens. Umubare w'imirimo ku baturage bacu uziyongera binyuze muri uru ruganda. Afurika ntirihaza ubwayo nk'igicumbi cy'ahashobora gukorerwa ibintu bihendutse bishobora koherezwa hanze. Abanyafurika kandi bari ku isonga mu bazatuma umubare w'abakenera izi modoka wiyongera. We will also be among the biggest contributors to growth in global demand. Izamuka ry'ubukungu bw'u Rwanda mu myaka 24 ishize rumaze rwibohoye rinagaragara mu maraporo atandukanye y'inzego zikomeye ku isi zifite aho zihuriye n'ubukungu. Gusa iterambere muri rusange ry'igihugu rijyana n'izindi nzego z'ubuzima bwacyo mu gihe kirambye, ndetse n'intego igihugu cyihaye zirimo icyerekezo 2020 cyo kuva mu bihugu bikennye kikajya mu bihugu bifite ubukungu buciriritse. Ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda bwakomeje kugenda neza muri myaka 24 ishize nk'uko abaturage babitangaza, ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye, hakaza nanone raporo mpuzamahanga zigiye zinyuranye. Ibi nanone kugira ngo ubukungu bukomeze guhagarara neza birasaba yuko inzego z'igihugu cyangwa z'ubuzima butandukanye mu gihugu zigomba gukorera hamwe kugira ngo ubukungu bwo gukomeza kujegajega. Jean Claude Mutuyezu, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.